Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hang ne hadukan jongi. Han Nongpoh Town Shopping Complex, Hashen Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Phun hau number. Pra iway layar not sau pra san sau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Kajingnya kali ke bapaniat nya ke kali ke bakinya na ka weipat kaliang ke bomday. Kejuan rai ki jingja ki basngosi na kapor sa kapor. Bat khamtam ke jingsosi thang jong ki bahiyang hasem bat ki perlok para jor ki bamat ya ki bakum kini ki jingja ki basngosi. Mentang sitang sengi unongnya jong ka wei ke kali arsaka ka badon yo registration number AS not sau Y not pra arsan wala klat no Hashen hadin bawiyat na kaliang bomday habo persyang ban overtake ya ka wei ke Trok ka badon yo registration number AS not iway SC san pra iway bat kene ke Trok kala yu ye ketika bat kene ke jingja kala jaha ke Shillong pahamoleng arpomer hari Bhoi district ka badiru ke jeka ka badon ga kherdop lum khajana jong ke enhai khubor pulit ke bernihat mario jingtip halor kene ke jingja marmar kila poi ha kene ke jeka bat ra ye ke mediap jong unong nya bat bat penkit cha civil hospital Nongpoh bat ru ban pendep ye ki kam ki barangsa hak bai dei bat kene ke jingja. TS de refer na prarsa. Rainbow of Sound Music Academy ke badan Hashen mau berhiri Bhoi District, a music school ke baju pelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School mau beri. Hakas ni sajan adu shpau baju main step, adu sau baju janmir. Kepada yang sumpai pi baro ki kena ki bandadu nyau senam cheneng, ya ki samla, ya piru baro ki long kemilong kepa ki bakwa banyo yang jingikai jingnang shapang ke music. Hakan ke music school don keyboard ki jingikai kum ki gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kan ke music school ke jupanya ki street performance bagi konsert aman lau senam kum kedak ajing seluruh ki kena ki bawan pulih hakan ke music school ti parlok baro wan nomor slam wan ban syem ke admission hakan ke music school. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi phun singi Niah shapi pranyo laiwei kendai hendru iwei arnyo lai